yemwe bakristo bo mu bihugu byo hanze, mwebwe muba mu bihugu byateye imbere, nimba uzi kuri muraja mu ijuru kandi ukaba utinya Imana ya Isiraheli, kandi ukaba uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, ukwiye ugakora kugira ngo uje mu ijuru. Dore Satani yaraguteze, Satani yaraguteze. Murebe ukuntu Satani ari mwaratega abana b'Imana. Murabona kano gakombe, Yesu nashimwe. Bene data, abakunzi b'Urukundo gatatu TV, muraho murakomeye, muribyura, nanjye ndibyura. Ndashima Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ndaramukije abantu bose baba mu bihugu by'Abisilamu, muraho. Uwiteka Imana nabarinde kino cyorezo cyitwa corona. Nkaba ndamukije n'abantu ba muri Canada, amahoro y'Imana abane namwe. Uwiteka nabarinde kino cyorezo cyitwa corona. Nkaba ndamukije abantu ba muri Amerika mu burere butandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Yesu Kristo abarinde kino cyorezo cyitwa corona n'izindi ndwara. Nkaba ndamukije abantu ba muri Australia, muri Sweden, n'abandi baba muri Kenya, n'abandi baba mu Bugande, n'abandi baba mu Rwanda, n'ababa mu Burundi, n'abandi baba mu bihugu ntazi nibagiye ariko bumviriza ubutumwa nshikiriza. Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe, kandi Uwiteka Imana abarinde kino cyorezo cyitwa corona, abarinde n'ibindi byorezo bindi. Haleluya. Uyu munsi nje kubereka ibintu. Kino kintu murakibona, iki nicyo nje kubereka bene data. Nakanga narakaberetse cya gihe, ariko umwuka ansunika gusubira kandi ndakabereke. Bene data nshuti z'umusaraba, dukwiye kuba maso, dukwiye kuba maso. Ariko mbere yuko ndi butangire, ndabanza ndabasomere ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka ndababwire bene data, umuntu wari we wese ari burebe ino video, ndabinginze muyirangize, muyirebe muyirangize, kugira ngo ejo ntimuze muvuge ngo nta na kimwe mwabonye. Yesu nashimwe cyane. Ndabakunda, ndabakunda cyane, ndabakunda. Reka nsenge. Uwiteka Mana Data, urera urakiranutse. Mwami Yesu, ndaje kwiripoti ndakubwira ko nashitse Mana waremye ijuru n'isi. Haleluya. Nashitse Data, ndi hahandi umenyereye kumbona mvuga ibyo wanshizemwo. Data wa twese, ndakwinginze Uwiteka nasame nawe uvuge, simvuge ibyo ngewe niyumviriye, ahubwo wewe ari we uza ube muri ngewe, nasame wivugire. Data wa twese, ndakwinginze undungikire abamarayika bawe bangotse. Ndakwinginze Uwiteka Mana umwuka wera aze maze anshigikire.
ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Imipango Satani afite ku bantu bawe ndayipanguje mu izina rya Yesu Kristo. Dore Mwami, ndakwinginze uzunshigikire Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakweretse abantu bari bo bose bari bwumva ino video, ubaha umugisha, ubahe gutahura gusobanukirwa. Urakoze Uwiteka Mana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, reka nsome ijambo ry'Imana hanyuma mbandanye ndabereka. Reka dusome mu Bikorinto ba mbere igice 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Mbega ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana? Haleluya. Kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Kandi ko mpwemu w'Imana, umwuka w'Imana aba muri mwebwe. Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana arugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Ngo uwonona urusengero rw'Imana, Imana izamurandura, kuko urusengero rw'Imana arugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Bene data, urwo rusengero ni mwebwe. Umubiri wawe ni rwo rusengero. Bishatse kutubwira ko ngo uwonona urusengero rw'Imana, Imana izamukuraho, Imana izamurandura, Imana izamwica, Imana izamuhana. Bene data, ahangaha turi mu isi dukwiye kugendana amakenga. Ntabwo dukwiye kubona ibintu byari byo byose ngo bino ni byiza. Dukwiye kugendana amakenga, kuko Satani arimo arazana ibintu byinshi kugira ngo azimize abakristo, kandi bakwereka ko atakibazo, bakubwira ko atakibazo kandi kiriho. Bene data, bakwereka ko atakibazo kandi kiriho. Ibintu byinshi Satani arimo arazana, kandi ubwo biriko birategurirwa abantu n'abakristo barimo. Ariko ibyo byose ni umutego Satani aba yazanye mu bakristo, kugira ngo babikore batabizi, hanyuma bize bibacira urubanza. Bene data, ndazi ko bamwe muri mwebwe muri buntuke ko ndi njiji, ariko ndi njiji ya Kristo. Ndazi ko muri mwebwe muri buntuke ibitutsi bitandukanye, ariko ndemeye gutukwa. Ariko mumbabarire, murebe ino video muyirangize. Ndababwire bene data, Satani ari mwaratega mu bintu byari byo byose kugira ngo akubuze kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Satani ari mwaragerageza kugira ngo akubuze kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Niba utunganye kwiki ugatungana na kiriya, Satani we aca ashaka ikindi kintu ukora kikubuza kuja mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiye kugendana amakenga. Niyo mpamvu bakristo dukwiye kugendana amakenga. Iki ngiki nakiberetse ejo bundi.
iki nayo nakiberetse, iki ngiki nayo nakiberetse, iki nayo nakiberetse. Nababwiye ko kino kintu bakinjiza mu mubiri hagati, niko nababwiye. Namwe bene data nshuti z'umusaraba, iki ngiki ubona mwene data, nkawe uri umuntu w'umukobwa utaraja ku mugabo ugakoresha kino, ese amaherezo yawe na yahe? Amaherezo yawe na yahe? Kino narakiberetse, n'ubu ndasubiriye kandi ndabibereke kugira ngo ntimuze muvuge ngo ntimwagize iki, ntimwabibonye. Benshi ntago bazi kino ico gikora. Abakobwa n'abamama baje mu misi yabo buri kwezi, ntago ndi ubisobanure. Iyo misi yanyu muja nko buri kwezi, mu kwezi, mvuge mu kwezi, muja mu kwezi. Abamama n'abakobwa muja mu kwezi. Ibi ngibi iki ngiki bene data ni mugabe, mugendana amakenga. Iki ngiki bacinjiza mu mubiri, kikagendera mu mubiri, kino kigozi higasigara hanze. Reka ndababwire, iki kirarangiye. Nimba utari bwabona ino video cyangwa se video nayo nashizemwo, nimba utarayibonye urasubiriye kandi urakibonye. Bene data, ndazi neza ko muri bunyange, ndazi neza ko muri bunyange, ndazi neza ko amakomenti yanyu arayo kunduka, ndazi neza ko mudakunda ukuri, mudashaka ukuri. Ibyo ndabizi, ariko nditeguye gutukwa. Kino murakibona, iki ngiki murakireba neza bene data, kino murakibona. Kanda gifungure murebe ukuntu Satani ari mwaratega abana b'Imana. Murebe ukuntu Satani ari mwaratega abana b'Imana. Murabona kano gakombe, kano bakita gakombe, niko bakita. Murakabona uko kameze. Kino murakibona, iki murakibona. Bene data nshuti z'umusaraba, muri ko murabibona. Iki ngiki bacinjiza ndani mu mubiri, bacinjiza ndani mu mubiri ngo kize gitega amaraso ngo aje hagati no, ngo kandi kiguma hagati mu mubiri amasaha 6. Amasaha 6. Ikino kintu kiri mu mubiri wawe ukakigendana. Bakristo, kano kantu kaguma hanze, kino kikaguma hagati mu mubiri, kikaja ndani mu mubiri. Muri ko murabibona bene data. Kino kija mu mubiri, niki kikaja mu mubiri.
iki ngiki. Bene data, ntimusinzire, ntimusinzire bakristo, muri mwo muraja mu ijuru. Mu ijuru haragoye kujamwo. Satani ari mwaranyura inzira zarizo zose, ari mwarashaka, ari mwarashaka inzira atubuza kuja mu ijuru. Ari mwaragerageza gukora uburyo bwari bwo bwose ashoboye. Nimba utunganye mwaka, ugatunganya n'iki ngiki, ugatungana mu bintu bye byose, ariko akagerageza akazana ikintu cyatuma utaja mu ijuru. Bene data, ndazi neza ko muri mwebwe, bamwe muri mwebwe, ko muri bushaka ikintu cyitwa igitutsi kiremereye mukandemekako. Ndazi ko muri mwebwe ahangaha ibitutsi mugiye kundemekaho, ariko ndababwire, mwene data ni wakubita igitutsi aho ngaho, umenya ko ico gitutsi nutagenda ngo ucihane, ngo wihane kikuveho, uzaba ukoze icyaha cyo gutukana. Kandi umuntu wese ari mwashigikira bino ngo babikoreshe, mwene da, ndakubwije ukuri, Uwiteka Imana ntago azakunezererwa. Kino kintu kagishira mu mubiri wawe, ugatembera, kikakumaramwa amasaha 6. Iki nacyo ugatembera, kikakumaramwa amasaha. Iki bakristo, Uwiteka Imana aguma tuburira, ariko ntitwumva. Yemwe bakristo bo mu bihugu byo hanze, mwebwe muba mu bihugu byateye imbere, nimba uzi kuri muraja mu ijuru, kandi ukaba utinya Imana ya Isiraheli, kandi ukaba uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, ukwiye ugakora kugira ngo uje mu ijuru, dore Satani yaraguteze. Satani yaraguteze. Nube maso, mugendana amakenga, kuko ibi ngibi ngo mbese ntimuzi yuko muri sengero z'Uwiteka, nkawe wa mukobwa we ukiri sugi, ukishiramwo kino kintu, kweri